ndabashimira mwese mwahisemo gukurikira Alphonse Sport TV. Iyi ni channel y'imikino, wo ukunda imikino ngwino wumva amakuru agezweho kandi yizewe. Mbibutsa gukora subscribe ndetse munashyire ibitekerezo byanyu muri comment, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi turabyubaha. Inkuru tugiye kuvugaho rero muri iki gitondo naho ikipe ya Algeria yarakinnye na Senegal, aho iri mu mikino y'abagore. Maroc igakina na Kenya, turaza kubabwira result uko zagenze. Hanyuma uyu munsi rero ku itariki 27 Nyakanga, South Africa na Cote d'Ivoire, turaza kubabwira amakipe biri buhure. Diomande kuri miliyoni 120 ni inkuru zikomeje kuvugwa muri Real Madrid. Hanyuma umutoza wa Real Madrid turaza kubabwira icyo yavuze ku mukinnyi we Vinicius Junior ukomeje kwifuzwa n'ikipe ya Arsenal de Gunners. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Reka dutangire amakuru yacu n'ubundi tubabwira uburyo ikipe ya Algeria yaje gutsinda ibitego 2 ikipe ya Senegal, aho ni match yabanje ku isaha 12. Hanyuma saa 4 Morocco yaje gutsinda Kenya ibitego 4-0. Urumva yuko ikipe ya Maroc n'ubwo yahabwaga amahirwe hano, bateye imbere muri imikino y'abagore cyane cyane. Uyu munsi rero imikino irakomeza. South Africa iraza gukina na Tanzania ku isaha 1:00. Cote d'Ivoire iraza gukina na Burkina Faso. Izo ni match mutagomba gucikwa. Iburayi ni transfer. Umutoza wa Real Madrid Jose Mourinho yaje kwihanangiriza rwose ikipe ya Arsenal, arayibwira ati umukinnyi wa Real ntagurishwa Vinicius Junior, ndacyamukeneye. Ikindi kandi keretse nimba mwiteguye gutanga amafaranga atarigeze atangwa n'indi kipe yose, ubwo reka tuze dutegereze uburyo iyi transfer izagenda. Diomande nabo mumereye nayo baramushaka kumuvana muri Leipzig nayo yamaze ntirumvikana n'ikipe, ariko umukinnyi ku giti cye yumvikanye n'ikipe ya Real de Madrid. Sekafa Kagame Cup iraza gukomeza uyu munsi. Ikipe ya Vipers iraza gukina na Gor Mahia, hanyuma APR FC ize gukina na Garde Republique. Reka tuze kureba uburyo APR iri buze kubyitwaramo uyu munsi. Mwakoze cyane kurikira Alphonse Sport TV.